Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kariboy dorbar lengba ginong yalam ke bahakmat menta kasngi kila pen pau ya ka jings ngongu yo mentri rang ba ka jalla u konrad ke sangma hadin ba ulamat prang banken tiu kardano ya ka patak ma administrative unit shaka civil subdivision haka jing yalang pat ba kabla pen long dang hakini ki khendia sngi ki baladep hapo bernihan halor kani ka benta ka bakum ka kenhun bat ki pat ba ka thang riboy sepngi kila dawa menta da ki babun snem kabala kot hadu life snem nadu balayo ya ka administrative unit kinong yalam habakren hakila patai kubor hadin ka jingya shong perkhat kam ga jongki kila ong bakan long ka jingkemen ka bakrao ya ka thain riboy sepngi bro ka wei namar ka jingmen toy ki babun bat ka jingsuk ki pat ba ka thain lada enken tiu ka danno ya ka ni ka administrative unit Shaka civil subdivision. Kumbla long hi na du snem shia jar khandes pa khanai san. Kapatar khma akala ais ngob ha yakani ka jaka na ka benta banbu ya ka civil subdivision ha ka ju kapor kinong yalam kila ong. Baka dorbar ka kermen baka jingtmu kan long kabala kermen baro shikata bat ka namkut tang ha ka jingwan bu maunong rim lani ban chupen bana Henry kasngi ka ba n1 bu yu maunong rim en pen bana sendon USDO civil subdivision bandon ha ka take office. Kinong yalam kariboy dorbar kilaya don lang hakani kasngi nadu presiden uba RB Shadap u secretary uba GS Shadap u advisor uba RR Makdo bat kiwe de. Katkum kejikran jong u ngiyoi kumba udon kamensim ban perkat bahana kementa kaneka western riboy kejungi namar bala dangi Kenya ka jing thung ya kaneka administrative unit hakate ke western riboy nadu ka santarik September sunan prabu kendai hadu benta kala poin live snap deu uchi minister ula penpau ya kata bakane kade ka administrative unit kala slam pala berkibriu kibusyong sekte kijaka kila don hari jenja kala jengai hak lai kawan setu caka district headquarter tinggi penpau yu songu yu bau yu ya kata bat kumba kali hodor bar maka por sakapua atu snem di balalai nilai yaki nak bentakan ya ke administrative unit bangingit scam ba unsa instead hakaban wan ini buret no ya kan ya ke civil subdivision hak ke western riboy jongi ke western riboy at civil subdivision la ka bangin satung ke baladang iyo ke area jongka kadon kumbasau pupra hajar sanspa nyopo hektar kajing don kibriu kat kum ka sensos ku usnam arja katway kidon kumalai pausan hajar tam kisnong kibadon ha kane ka administrative unit kabangi kuwa ban kentiu no jaga civil subdivision kidon hadu chispa chipotli badia ka jaka kaban chna yak office jong kane ka Western Administrative Unit ia kabangi kuah ban kentiu caka civil subdivision ru kasnong patar kama badamai nadu ka arp sauterik u September siaja kulai spa kulai kupra ladangi Kenya gisnem ka bakasnong patar kama kala Aisyah ka sorka kala poi mentadu arp sausnam kata kadi kajing thang jong kinong Western riboy bro ban yok loy no ya kene bakajaka ka bagi air kene kejaka ka bagi ayai dekat kini kijing thrang jongki ka riboy dorbar nadu kisnem ke bamchua nadu kisnem prapo channel niyaki bakane ka area ka day ban pek kerpang ya ka namar kalalong sa kaborda kisnong ki babun kidon haki borda kumungitip menta wat kane ka borda isyuru ki babun kisnong kidai hak western riboy dia nak tak tahu ngidon kam kerki ya ka civil subdivision tinggi UI kumba uchi minister UI ya kata tinggi penpau yu songo yu mengingin scam baswa ke election arajar apulai uchi minister unsa wan ini buret no ya kan ka civil subdivision te ban pen scam cucu ya kata kajing keren jong uchi minister ketkum ka media ka bangi yosngo nilai yakut rumah takasni bangin pa biang sakawe ka reminder chau chief minister ya ka memorandum ka bangila ai mencua arkli ka wei ka bangi ai ka kanyo tarik jung pada Januari usnam arajar kat kendai ha ka lawan
daladehi hanong po hasil po circuit house ngila ay Ahmad yung uha kabagi MLA baro sangot jong gari boy jong ikidol lang bat haka juga por ngila ay biang sakaway ka memorandum haka arkotori jong benaya ka arajar arpuwe ha office yung uha sekretariat bat hangneru ula kulari ni buang nganpe mereka ka bangi yosno lang ba ka media ka buwai haber niat kala kemen yang ni bat benak ta kadaw ni lumgerki ya kane ka working committee banlay kendo yu ban pawa yung songo yu bat haka juga por bangikar pat bud stat no ban inigure ya kane ka silo official